Subscribe kalian notifikan di channel and bell icon klik di sekarang online 360 job information video mana bagi. Hello friends, sung hai katal job recruitment notification details hai malane daily ne hai kana complete information norok nai tong di tai oro jaga phai sok bai ke rural development department ni torop theke gram unnayan daftar GRS om hai online job part time job full time job सबसे कं अपडेट मानन मसुके चैनल सब्सक्राइब खाना ने टापक दी फ्रेंड्स नरक ओरो जगह रिक्रूटमेंट ना क्लिक खाई तै नोटिफिकेशन डिटेल नाय मानाय ओरो जों नायलायनाय बो लास्ट डेट बो फोटो बाय के अप्लाई खायनाय एनि एज लिमिट तै क्वालिफिकेशन बस कंप्लीट वीडियो नायलायनाय नों नरक नाय तंगदी कंप्लीट वीडियो तै ओरो जगह जों नोटिफिकेशन ना क्लिक खायनाय रिक्रूटमेंट ना क्लिक खाई डाउनलोड दो क्लिक खाने फ्रेंड्स अमोका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रूरल डेवलपमेंट नि ग्राम उन्नयन दफ्तर नि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नि नोखना नरो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पोस्ट ओंखा GRS तै ओम ऑनलाइन ओंनाय बेबंगनो ऑनलाइन नो अप्लाई मा खायनाय नरो ऑफलाइन न करै तै एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई ओंनाय आगस्ट 8 तारिख अगस्त 2019 न ओंखा तै लास्ट डेट ओंखा 29 तारिख अगस्त 2019 तै ओम कॉन्ट्रैक्ट बेसिक 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट ओंनाय 2 इयर नि बिसिं 2 इयर्स 2 बছर जरा ओंनाय तै ओलो ब्रगना खाबाना नाय तै अन्य व्यवस्थापन ओंनाय तै ओरो जागा नरक जार डिस्ट्रिक्ट वाइज बेफांनो दङ त्रिपुरा नि सिमिनमो 8टा डिस्ट्रिक्ट नि बेफांनो आलादा आलादा कैटेगरी वाइज पोस्ट खागजाक दङ नरक UR SC ST बेफांनो दङ तै टोटल पोस्ट ओरो नाजानाय 1962 बेफांनो टोटलै तै ओरो जागा नरक जार डिस्ट्रिक्ट वाइज 990 नरकनि डिस्ट्रिक्टखौ बिसोर जना नानाय तै ओरो जागा डिस्क्रिप्शन तलाव बक्स आं नोटिफिकेशन लिंक दिनाय तै नरक काम का चेक खायना दि जोंताबो नायलायनाय ने एप्लीकेशन फी बिसोर मारिनाय तै ओरो 300 टाका मारिनाय UR तै SC ST रंगे 150 टाका मारिनाय तै ओरो काम के नायनाय दि कंप्यूटर स्किल टेस्ट रगंनाय ओरो जागा कंप्यूटर सायमाना नांनाय नरो जोंताबो नायलायनाय एनि क्वालिफिकेशन बिसोर नों मेट्रिकुलेशन मेट्रिक पास होनगोन नङो पोस्ट एप्लाई खायनानै तै वर्किंग कंप्यूटर वर्किंग खायनि जागावना नांनाय माने कंप्यूटर सायमान जागावना नांनाय तै एंड्रॉइड फोनबो खायना रोंना नांनाय कंप्यूटर स्किल टेस्ट संनाय कुनु कंप्यूटर सर्टिफिकेट नांगिया नरो तो जागा नायना मानो तै आरो जागा निनि एज लिमिट रंगे बिसोर नाय नरो नायनाय दि एज लिमिट थेंके 18 থেকে 40 বছর जरातै नरक एप्लाई खायमानो 1 अगस्त 2019 नि गाउन खायै तै ओरो SC ST बेफांनो रिलैक्सेशन तंनाय 5 बोसोरनि बागै तै ओरो एक्स सर्विसमैन रकनि बागैबो एज रिलैक्सेशन तंग तै ओरो जागा नों मान्थलि पेमेंट बो नायमानो 15,000 नों सैलारि माननाय तै ओरो टेस्ट संनायनि तै ओरो नों एप्लीकेशन टेस्ट नि बागै बिसोर फी मारिनाय दासिमबो साका 200 टाका तै ओको SC ST रंगे 150 टाका मारिनाय आदार UR नि हिगे 200 टाका तै एप्लीकेशन ऑनलाइन ओंनाय वेबसाइट रक डिस्क्रिप्शन तलाव आं लिंक दिनाय नरक नायनाय दि तै ओरो जागाबो नायमानो नरक अमा एप्लीकेशन लिंक तै ओरो बिसोर नरक फोटो सिग्नेचर मा दानाय तै फिलअप खाय मारिनाय फोटो सिग्नेचर नि साइज बिसोर नरक नायनाय दि 4 KB থেকে 75 KB तै सिग्नेचर बो सेम 4 KB नि থেকে 75 KB नि बिसिङाव अन नांनाय नि इमेज बाय सिग्नेचर तै म ऑनलाइन न होंनाय ताबो नायलायनाय सिलेक्शन प्रोसेस के ओरो जागा 3टा कैटेगरी वाइज दङ 3टा दंनाय MCQ होंनाय OMR बेस होंनाय MCQ तै कंप्यूटर स्किल टेस्ट होंनाय तै इंटरव्यू होंनाय इंटरव्यू लास्ट होंनाय कंप्यूटर स्किल तै टेस्ट प्रीलिम टेस्ट होंनाय फर्स्ट डे
tai norok niamo Agartala wano computer skill test songnai norok skang exam marinai erpore computer skill ongnai norok oro selection process 3ta tongora tabo sing nailainai ro jaga norok helpline bo call khai mano helpline number tongora helpline number o call khai norok kam ka detail sai mano norok singna mo jogangke tai norok mo full nai tong di video tai oro nini pattern question pattern tamata mo ongnai MCQ bus phainai 120 ta MCQ phainai tai oro jaga 1 mark ni phainai class 10 ni syllabus ni ongnai bepangno oro tai oro jaga 5 mark ni 3ta paragraph ongnai 2ta paragraph ongnai 5 mark ni tai oro 10 class 10 ni syllabus ongnai MCQ 120 ta ongnai oro jaga tai class e drog ni bu kisat dul jangnai ko oro nokna noro 40 ta class 8 ni oro jaga class 8 ni syllabus bu tongnai rural development ni department ni GK rok tongnai oro computer skill test ripai 15 din pore mannai oro jaga date nai di application online oka 8 tai August 2019 tai 29 August 2019 last date payment bu same asungni bisingano norok payment bu marinai online no payment fee marinai last date 29 tarigano payment fee bu tai oro jaga admit download khai manai norok 2 tarik nai tai 2019 tai 14 tarik nai 2019 no asungni bisingano norok download khai manai tai oro jaga MCQ exam ongnai 15 9 2019 Sunday ongnai MCQ oro jaga 11 ta to 1 PM 2 hours exam ongnai tai oro computer skill ongnai 30 September 2019 November hongke interview ongnai erpore December hongke noro job working khaimangkha tai oro jaga norok omo helpful video ongja hangke like khainen tapokdi share khainen tapokdi tai sing oro nailainai tai oro jaga norok nai de bepangno description box o ang tolawo notification link lirnai short khai jeng baike apply khai norok na kisa phunonai website o ang description no link lirnai monibo tai oro application online recruitment GRS oro rikha erpore apply o click khainai apply click khaibai kangke oro jaga norok nongnai oro post to saijak tongnai norok ni bod district norok select khai oro next ready erpore mohai phainai oro jaga first name seidi erpore middle name seidi erpore last name seinai middle name tongka middle name father name seinai mother name seinai nin date of birth seinai simple omo norok I hope norok omo nukhangke no bepangno fill up khai manano tai oro jaga simple erpore next khai payment khai di norok video ni helpful ongkangke like khai di share khai di hambai।